tun truma chuan penalty pe thiam deuh deuh no pang kan enanga ka channel hi milo subscribe sakla milo en sakwa thin turin kan nge na che ZMS le PES in pathumna third place anh chủ đó là penalty phangin soi fel dot lang tun truma chuan so ule naw ni sadro apet turso naw ni keeper so u gol tu ma kha tu ma tu mani ya muna ka kin tu ne penalty first attempt gol ka lo dai lo tu ro PES lantet Masadona gol ta 1-0 ani ta pota ZMS laminan pet Vedona hello PES laminan pet gola ZMS cái sáng vừa xem tăng á xem taruka han champion to á Especially English school to hi sang hile som pasari le sang hile som pakia football champion ko ni hoi hi ve champion to ni zara sport hoi ru kan nei to hoi hi ve champion one kan football in pui pami kan ni hoi ni ve champion na su tiga dio lan phele tar mai pet tur ko khata pu thei tho ania lom nai sumi karan hol don chunya football cột này thề về anh nia hoi nga kan nei to hoi ni ve han champion to gol ta chuang gol vere ta Chu anh đi ta voi thùng lớn PS làm thế ron kal le cheng mai pet tur number 14 na pet le don ne jula son voi thùng nó là bên đó đây anh biết là lên ZMS làm tên là voi thùng nó là bên về đó nè lan ne cheng mai pet tur pachum na in chunia hun pa nga ya in draw ZMS tên là bên về đó là voi thùng nó gol ape gol thấy đó nè anh lên rồi nè mo Pathum về với anh pe to anh làm mía lâu nè mo anh pe thằng lông cốc mày chuyện nào
cái gì tin nhiều mà nhỉ cái ASEAN thấy tu cái tàu này khá bùi đón hội khẩn xem khá bùi mà em đón hay gì đó mấy này PS kami ng 10 về đón Soyang Khan Presbyterian English School tehi sang hile som pasari le sang hile som hiya sang hi som pakwa football champion ten ni leta agolina PS ZMS ten pe chuak ve le a ZMS nan pe le don ZMS hi sang hi som pakwa le sang hi le som paruka football champion ten ni a te khop mai chu na pe tur sa chu an mi sen tron to ma he bot la ma hian gol nem gol gol ve ta asira pe tila gol a gol lo man lo asir luk chu ni pe thiam ko mai number 15 kan lo này đâu hết anh penalty thì hết kan wat kan hum mun thì nó lai trong con gol lo chu lang nè a chang kam lo ni dik tak chuan a mu ra vakal chil lai zoom kher hian thil hian tum lo de u referee briefing an ei lo kan isu so avoi na pet lu thei don em avoi na ZMS đưa được pet chuak về don le a pet gol lo chuan an chak lo a pet gol chuan an draw mấy à upazia timpu hi la khoila acheti tin cái tin ai se blok lo so sadin det ani do do na a pet gol van nei pet gol lo van duai to do nei pet gol lo ma sa ka chak lo ni to mai le hin phu wa langดึกเดินกงพงda ki aโอ้บิ๊กอันยังที่Shin lok thei po ni lo a ve la wa pe la chu chu ding lam rot po ding lam chu chan su tha ma le ki bartan po good ball con em a trong trai so pet main gol don lo good goal yeah ZMS together pet trong con này cho nó xuống sao à kha đi mô anh đi vu asir pe chun ki bar thok ma sen man lo zau lu tuk a gol lo chuan an hne lo a gol chuan an draw yes voi ruk ve ven pet am pet gol vek ani
Oh, an kapten nung kale so. Yang kita dinam siam yang ya. Chúng đầu training nó sang ấy mình là An main na pet goal masa main vet thôi pet vet na goal lang em. Oh, atong try so. Goal lo thei. lahan safe Azona peda goal lo. Oh, hay chu sam don em. ZMS lam kan coach ka aphi di mo yasuso tamaro pero yellow card din pe tu jasi Zo ko tar middle school coach Leon Sar atang no tuga no bang warilan an chaklo phade. Pet goal lo jon chaklo. Pet goal jon draw. well done Goal talawe. terus betul English tu kan sakta nampak pun betul Pachum na point lean. ni madam ka kon lo man yang sa ka pa aku hit mai aku betul football ni Di kantos betul English school kan tahun li ang siap tani